Ntwana. Great. Sharp man. Sharp. Lutho ntwana lutho. Azikhobe bengicabanga ntwana. Ugogo ngamkhulisa nzima njani? Mina into ebengicabanga yena le yakwazi ukuthi mina sengicabanga ukuthi ngiyekele ukuthi kubhema impahla. Yazi into lokhu ngani kule nkinga. Phela yabona ngama into le ngani idla imali. So bengizothi ngiyekele ubhema impahla nje bese ngakho one room wabona ama camera ayi4. Imbanje ngiyabona nami wayingiyeka imbanje. Azizolo. Bona imbuzi benti inkomo ngathi yinja. Cabanga ntwana. Lekati leli belikhulu kanjani? Khonapho cabanga mina mangene ebathroom lapha nanti yaqala ukugeza mbone nansi into iza ngo180 ndoda ihambi ngelanyawo ihambi ngelamanyawo mase ngigijima emphume ngigijima mbaleka mangifika phandle ngikhumbuthi ngamanzi. Ntwana wena wazi wena manje istress izolo nthukuba bami nomama mphambi kwabazali bami. Cabanga ntwana into le is not make sure le. Into le is not make sure. Into le into le kodwa asitshaka ukugcina. Mina insango yisento engayike ukuyibhema mina. Yabona mina bengicela siyekele ngoba ndoda khonapha la bemplanela ukuthi mfuye inkukhu zamaqanda. Zizochaga inkukhu lezi ezokuyenza uchago lezi. Inhle ngenise dairy board straight. Dairy board inhle ngenisa khona phakathi phela lokhu mangakuyeka lokho ani uzobona next year mfana mina ngiyabe ngidla i1 room yamela ama camera ayi4 lama bedroom 4 bedroom d1 room manje twin plug slide lana ndoda ithochi yakhona manje khonapho kumbe Tajek awula khandlela lapho kanje kulayithwa ngani hayi awuzama uhlanganisa something la ufuna futhi senyito la lana sembhema impepho ngithi insangu manje ngabona live amadlozi akho nawe sebuya live impepho ngithi insangu untethe impepho mina phela endlini lapha ngikutshela athi mina next ehlanganisa insangu man impepho uyabona next year 4 room wami ya u1 room wami la camera ngu4 ngiyawumisa